o te talaia vanua mo le whaalelea atili o Aukilani. Ua o le taime tala noa ma whaangai o I fufuanga. E mana o miele pui pui o tangata ma alato mea tō tino. Ia whau whale I whanua tala whiangai. Ia taula lata I whale o loa. Whela ua inga lau tele, whaapea whale whaingaruenga. Mo nisi whaamtalanga, tala I ana I le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. Ua te tala nei avanoa, e whaali ailo finangalo. O loo au mai ale nei whiau tāua, a le Auckland Council. Tamaki Turiki, All Together, Auckland. Ole atulagang fa tangle fionga la loli yangal malbana au tanga via tipi au tanga via mo tato tala e vai fanuana safa fuanti ele tro ui se taimi ele mama wantu ya tal siol dawa sau yalo ya tomofanga ya pola da fu mo sina fa malstino le ya woli ala stofi le fa to fitu ngal wenga I se tama futanga ia po se lunch foi ia po se shout foi se sia ki oe e le nei va engola woli Alwenga le tato tala o le tau mo le somla so antea mo Aukilani e pe ora o mai le ofisa o le va ai tau e wala vole no sile fia o lo to ia ma lo o to malu. O me o le so e a wa me o ia ia na I wanga I le tau o na fa solo lea e na langi le leila woli ma savili mai le tu I sante I sifo. O le vela mangolunga mo le so e pe on ta wa mai le official va ai ta wel lo se fulu male tasi tikeri o le malu I le po ananis fulu male ono tikeri mai ngoto le la il to lu sul tasi vedo tele tula eva I le po ananei o le vengo le so anta mo Aukilani o so ane le la I le toi fami du tele tula ono ile taiao Fomia a wa mai ora yeina yuanga e tolu va solo ai e taimi o le taiao ia o fa solo tulea I na palasi timonga I le po ana nei o le angi mai savili mai le tui sifo ile aso a taiao va talo fa tui lo le tanto tro I samo le rivango le aso le va le tanto talo le tawe pe ora o mai le ele official va ai tamo o tau O se vaenga o peang mamau e holo to nei saute se sae o Samoa wa tasi ai yao matimu a fiai le tro I ni siu taimi. O fautuanga po la patainga fautuanga mo timonga ma mafa o lo fa malo si pea mo lau fanua uma o Samoa. O fautuanga mo lo longa lo fa malo si pea mo vaita fe uma ma no fuanga ya fiango fie I lo tatu tro. O melo official va ai tamo le soi Samoa e tolu va solo ai nei timu e fe lolo fa solo ina mafa ai pupu inisio vaenga fa piana I wila ma fain chili ono yai le woli o le venga mola so anta le anta ape solo ai timu ma e mafa ai pupu inisio no fuanga o le tulanga nai pioni ai winga o le tawi le so to ai fo mola so anta mo I tanto di Aukilani fa before ilo tanto fa sedemanga I Samoa. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. Omega Cars, lua selau Kemetis Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu ai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua. Mo le vainga o so singa se pe amana o mia. E fa tino e foi ma tuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la COVID is flu river, mo I lātou es fuluan tausanga malunga atu. Fa pēr ma tuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 25 valu.
mo so vanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane on McDonald. Amanrewa I taftafane on Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo I o ia o le silisili ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le neitusanga o le whaasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafa mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I temi whaatulanga ino por kalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni lea o le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo o lo whai le tua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhata unu ure se I leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maa lua le tae ao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa.
o le muanei E le tau mate peni pese mai fea A ia malama O lei ano foi le moana O lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga E o lei a lava o le ngata i fale E taele lava i le taifana E tautai ai lava sauma e afe E o lei a lava o le ngata i fale E taele lava i le taifana E tautai ai lava sauma e afe Tell
Nana whanau Awalo ta wola ina nei mamau Pese o sana, aleluia O whanau mai o re tama Mai lai ni sau pati O mai le Christmas O mai le Christmas sa tata Faatali-tali E uina ese langona O tangata uma o le lalolangi Ai o te pi ia mai le tala o le whaau la tama O le aso na malo ia o le awhana o le tama Se, aleluia o sana O taunu o malo ana Se, malingi a iloi mata Le no foana whaatawa Ai la soi fua i le tupu o Tangata umalama Mea i la whela nuai Wa o mai le kirisimasi Ke fiu e aka, ke fiu e siva E ke pumai maleko e a ina A ole au ke risiano Fa ama manu tapua ina O mafutanga ua mafana fana ua E oto ia i se ita Se, aleluia o sana Mutaunu umaro ama Se, malingi a iloi mata Nena fuana whaatawa Ai na soi fua i le tupu o Tangata umalama Janita, turn down Wish you a Merry Christmas To all the best, to all the friends around Wish you a Merry Christmas To celebrate, commemorate this Beautiful time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. The whole of Wailima will never be a miss. Everyone dancing and singing, all of my people from Apia to Auckland, North and the South, they're singing aloud. I wanna Wish you a Merry Christmas To all the best, to all the friends around the world Wish you a Merry Christmas To celebrate, commemorate this Aleluia sana Mutaunu umalo ama Se malingi a iloi mata Nena foana whaatawa Ai na soi fua i le tupu o Tangata umalama Se aleluia o sana Mutaunu umalo ama Se malingi a iloi mata Nena foana whaatawa Ai na soi fua i le tupu o Tangata umalama Tasilimo i votu. Amo.
Joy lus full fi 2 minuter na tale o leng July tasi le ding hango la o li le stofile so se full balabalu le ding masina o te sema lua fe lo lima fi fila nga joy fa talo fa tuang le ding hango la o li la mai moma la fa funga fo ile tu fa wa ala radio Samoa tasi lima I tonu a moma lo le nga lue e malo fo ile ono sai tute ma nga wenga pior nga pati ai e lo o topa ia malo o toma balu Onisi, ja, toia ole somala so atao ja so finga wengai oisi. Ja, la va pele ona mai ai le vais folia so lulu. La so lus fumal fa na la masina. O te sema ja oisi foi. Fa to amai anga wenga ile vai so mulvoli. Ole ding masina ile tuana iai. Ole kerisi masia ai fa tangi le lo fole tua. O te mailo to so formal bantu ola tatu te toi fitapai. E longa o pea mga lunga ea I le tautua wha wau le ringa le su whonga le turu Radio Samoa tasi lima iwa tonu a mo ma lo le ngā ma lo le whaila whaiva talo si ola manuia tātou uma e lona lofa ma lona ngā leifoi e le se saa wha ua mai o whamrianga ia te oe mau ea e tawala mai lea I se leni e langa tui lea o mea lofa o tau mafa ia po le lava le tulanga iai tātou ia evi ia ilo na lo famalona ngalelei o le tau na le lana mawai le mātou whilo inga ma le fionga ia le antou savea ma le tātou polokala me fo I lele o le malu I fali ioi e le faletua e me le palamo e le ngantui lea o le faletua ia Lina Johansson e va befo I le fionga le swafa ia le malu pop le malu o le Ray White Ja, le sunga ya Matt Luan tua o le Advice for Life. Ja, anto ai fo ila ma le sunga ya Thomas o le Blueprint New Zealand Builders. Ja, e pe on tautua ino lo tupa ia malo tuman e lunga o le programa le manu I fale mai lava le amatanga o le tausanga se ia ulia mai le reima sina o te sema. Ja, antonu e ia nisi o tātou ainga e au fiai tono le sfulma le vanu le ua wha maruina ia po ua maua o tātou whalemotu I le fsoswani nāma le tutua a le whaletua ia e mere palamo ia mai lātou umalavo le lātou te ngā lulu e whaatasi a wale tu whaatia le mua o le tiposi ia ona sueina le pe ngā whatia e lo a inga o le tongi le mo kesi I tutonu o le piliota ia o le atu ina mai aile nā mo kesi po le nāno ngā tupe e le tau fale tupe ia fa malo atu la son na filen fa tiro inail por clame le malu fale le na sauno ai le fale tu ia e mele pe a mal fitu tau sangan tene fitu a inga le Pasifika le na fia le sosuan ia le tau sanga mo o le por clame le malu fale pe tai o le tau sanga tu fantasi ta a inga le Pasifika e se fulu ma le van, se fulu ma le ono a inga Samoa. Ia mai si a inga Pasifika na e lua. Le mawai le se fulu ma le van. Ia mole atu ele wha maa lo ma le wha autai. E nei fo I te mali I o le tātu o turu. Alo wha pele ona tautuaina, ia lo o taupa ia, ia ma lo o tau mamalu tūlanga o le wha tauina leo mea o mea tau fali, fale motu, e to tonu o ni usalere, ia mesa tātu nei au kilani. Ia wai fa mai tātou, ia ole aseta lea tātou, ma vai atu mātua, ia ai le whanau. Ia soifua mai fo I whanau, ia na whapena leo na mawhai o na whaongaina le equity o le nā whale, a foi, e toi whai mai ei se top up. Ia ona whai e foi leo tiposi o lesi whale, ia ma whapena lava ona tātou ai. E fua o tātou ngā lue, ia pe o ngā lue I te mamuti nai tono le nei a tono. Ja, o se tasi nā vaenga tā wepe o nā tā ua mai I le so. O le asona nafi. Sa whapele o le yilwha mai moi I Samoa. E tutula ia mo meo mori mau to lua. A le utrenga iantu I loma la meko. E pe o le yeile mata upfoi lele whale a lili numero. Tasi pita. I le mai ai o le valawina mori mau I e lua. Sa le awa iantu nā mori mau. E le whaamsinonga I le aso na nafi, o le mafuanga lea, na wha tope I loma toi suia le
le whaatodunga a le whaamsidonga ma whaapea atu ia a vantu lo tusi sai o tātou a molibauna e to'olua ma su e vave mai e o mai le so o lea lava ele i maua se tala ia po lea le tūlanga o le ato e whaatulanga mai e le tātou mata upulina paule mea mautino o lea lava e taatia la tō whaamtalanga tustusia ua maea ona whaatautoina masainia e luma o a la tō loia ia po luma fo le whaamsidonga ia a whaia lai ke fia a ia le mole o le tūla fon ia o le mena le la o tu iei ai to lua ia o le wa avantu ie le tusi sai a ka ulo le kusi sai o le mea e mawai oe e sai ma iei oe ina ona avisa o leo oe i le ofisa o leo ia se i longo i le whaamsidonga ia po le ale tūlanga o le a o tu ia tātu mada upunai Samoa. O nisi da vaenga mo lausi la fia i le tūlanga o le tātou pālemene o le ua tolo po ina ngā ruenga al pālemene ia pe ua taurunga ina i le aso nafi ia taurumanga o le fontanga al pālemene o Samoa se ia ulia le nātou sanga fau i le alofa malanga leo le tua ia ona toe wha ua wina fo i lea o ngā ruenga i pe o na fi tai tunga iai ia a li ma tu mai tai fai pule o la mauta ia e mese le fionga le fonga talai ia malona ofisa foi ia e whampe foi ia le fionga i le li pālemia malana kabineta e pe ona ngā lulu e imwha mai ngā luenga i le aso nafi ia wa talo fa tu le divango la woli ya vi mora o kuso male ainga e la ganti le Rachel Sifa male ainga e dai Glen Innes ia mo tu mala vole ma tu le divango la woli vai e talo le tu la tasi umanta tu telefon ia ona toi se ele o tātou whasalonga ele tātou wala leo i lunga o le le tioma lunga o le upenga ta wha ilang ona o le ieinai tutuangia o le tātou ofisa i le so ia o le mafu angana o le a o to i se ai pia masina i kula i le lua i kula koe fo i mai ai ia on koe wha wau leo kako kala ma kako mafukanga Jan Steva mala inga dai Canberra Australia ia matali ai le tātou filo inga le so ma le fionga ia lilo mai yava mai na vai mea li a lo pulo ia matala whantu dai le land down under ma lo la vali de ngā we ma lo le whai o le whaiva tālu si o manu ia tātou uma e so se tafo le nike lope olo e ma futa mai ai Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Santa plays singing all his reindeers, pulling all the reins. As I'm ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings, say your prayers, Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa
Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday, 19 December. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID is fluiva mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e sauni malanga I Samoa. Manatua lola mona rentals o loo whanga solola na whaapitoa e lusful pasene pe a wha so pe siliatu e te whaonga I nai. So se ta vale mai le aso lusefulu Januari I le aso lusfulu valu o Februari o le tausanga fau. E mawhaiona piki le ta vale mai le maleva le lei whaleolo. Po o whangalii, whapelo tātou o fisa au tu I ala fua. Pe momoli e tofo I le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O le ia tātou insurance cover e te fili bai Ina rei tupu se whalawe ai o loo iai le wha mama a venga. Manatua o loo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaonga ai. Le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le oval se lau. O tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o I le Moana pe asesiane I le Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina o iau malanga asiasi I Samoa. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Tau mo le aso. Le atua ua liu tino tangata e ala I a Yesu. God became human in Jesus Christ. Evangelia Ioane, lona mata upu mua, a o lona foi upu mua. Sai le amatanga le upu. Sai le atua le upu. O le atua foi le upu. Le atua ua liu tino tangata e ala I a Yesu. God became human in Jesus Christ. O
o le tala lea o le Kerisimasi e tusa matusi tusinga a Ioane. Sai le amatanga le upu. Sai le atua le upu. O le atua foi o le upu. Ua liu tino tangata lea upu. E ala ia Yesu. Ua mafuta le tangata angasala ma le atua. Ina ia faao la ina le tangata angasala. Mai le loloto o le angasala. O le aso Kerisimas. O le pepe na whanau mai i Betlehem. O le atua soifua ua liu tino tangata. E ala ia Yesu Keriso. Samoai. O le awala lea le atua. Na a mata mai i le ulua i Kerisimasi i Betlehem. I le fale o manu. Ua afio mai e militino faatasi ma le tangata angasala. Ina ia faaola ina le tangata angasala. Mai le angasala. O le Kerisimas. O le atua ua afio mai. Ua liu tino tangata e ala ia Yesu Keriso. Ina ia ato atoa. Le faamangalo ina. Le faaola ina. Ma le faaea ina o le tangata angasala. Le atua ua afio mai. Le atua ua liu tino tangata. Le atua ua au mau faatasi. Ma le tangata angasala. Manuia le sauni atu. Mo le Kerisimas. Tātou te tāro. Le atua mamanae. Ua tu ua lou mamalu. Ua e a fio ifo. Ua e liu tino tangata e ala ia Yesu Keriso. Ina ia moni ma ato atoa. Le faamanga loina o i mātou tangata angasala. Mai le angasala. Tātou ia mala ua fio i le ne yaso. Ia mātou fe au mga aluenga e manu ia ai mea uma. Loula vasuafa Yesu wa mātou te tālo atua i nei. Amene.
Se fa tutu mai a tia, e ola I whaava au. Manelo walu le liki pe fai fo sau au kirkiti e ura ni al fao le tamale ali Sfatu ai tu pulan se fai fai le yau tau o langa Se so yele ta aloi le fao le tanga Manelo walu le liki pe fai fo sau au kirkiti e ura ni al fao le tamale ali Kerishano famalo si fai ma Yesu Wau nei ole ala Upumoni mato e tu Se fa tutto mai a te, e ola I whaava au. A eru I falsawe I lepo, se angelu ilunga, si e uma ilunga o lima. Ai foi lau ai ngai pelo ai tele fao lai na wa e masa ni le ola fa folina a e alu le falsau wa se angelu ilunga si e uma ilunga o lima ai foi lau ai ngai pelo ai tele fao lai na wa e masa ni le ola fa folina Kerishano fa malosi fa ma Yesu wa nei ole ala upumoni mato e tu Se fa tutto mai a tia, e ola I whaava au. Sfatu atu tina I tatu nale ngā ruenga, whamole moso I al whaitala. Ona se fautuanga I tatu manu maloni a nganga Si so I ta aloi le whao le tanga Fatu atu te masu tatu nale ngā luenga Whango le tau solo ua le fo I tua O alo me whai tata tau te sila patau lunga Tasi a tatu le tule ngā luenga Kerishano, whai malosi, whai ma Yesu Wau nei ole ala, upumoni malto e tu Se fa tutto mai a tia, e ola I whaava au. Kerishano, famalosi, fai ma Yesu. Wau nei ole ala, upumoni malto e tu. Se fa tutto mai a tia, e ola I whaava au.
In this update, the Prime Minister's welcoming signs of an economic turnaround. Revised Stats NZ data for the June quarter shows GDP actually fell 1%, but it rose 1.1% in the September quarter, surpassing economists' expectations. Overall, the economy shrunk 0.5% in the past year, but Chris Luxon says the revived growth is good news. That just means more jobs, higher wages and more opportunity for Kiwis. Mourners have gathered in Sydney at the funerals of more victims of the Bondi Beach terror attack. 15 people were killed on Sunday when two shooters opened fire at Jewish Hanukkah celebrations. Those farewell today include 87-year-old Holocaust survivor Alex Kleitman and 10-year-old Matilda. Sky News' Julia Bradley says there's a lot of anger. People want more to be done on this issue of anti-Semitism, which has been an issue for such a long time, and now we've seen just how bad things can get. Transpower's received draft approval for a $193 million upgrade to the Upper South Island power grid. The Commerce Commission's greenlit the investment to ensure it can meet rapidly growing demand in large parts of the South Island into the 2030s. It will let areas north of Twizel access reliable, lower-cost power generated by major hydro schemes in the southwest. The top-end property market is heating up. New Zealand Sotheby's International Realty says sales of properties worth $5 million and more went up 28% year on year. Many were in Auckland, particularly Takapuna, Ponsonby and Eastern Bays, as well as in the Southern Lakes and Nelson. Managing Director Mark Harris says mostly locals are buying. The rule change, the overseas buyer rule change hasn't come into effect yet, but it's certainly encouraging domestic buyers, Australian and Singaporean buyers to come out of the woodwork. And that's news. In sport, Jenny Wiley is acknowledging challenges along the way after stepping down as Netball New Zealand Chief Executive. She's leaving the role with immediate effect, having been in charge since 2016. Wiley's resignation comes in the wake of the saga surrounding Silver Ferns coach Dame Nolene Taurua, along with concerns about the organisation's workplace culture. Chief Commercial Officer David Cooper takes over as acting CEO. The Black Caps have made a bright start after winning the toss and choosing to bat against the West Indies in the third test in Mount Maunganui. Openers Tom Latham and Devon Conway building on a half-century stand for the first wicket. And a short time ago, they were 80 for no loss. And that is sport. I'm Raylene Ramsey.